Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kersana ingkang raka pengatur waktos hormatan singkuring sepuhna calon panganten pameget miwasadaya pangjajab hormatan singkuring sepuhna calon panganten istimewa kadang wargi hormatan singkuring al-mukarramun para alim ulama para kiai hormatan singkuring wabil khusus kedua calon panganten anu bahagia hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah anu Maghfur anu parantos masihan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Alhamdulillah dina saat ayeuna urang sadaya tiasa hadir dina kayaan sehat wal afiat. Sholawat sareng salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka Kanjeng Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, teu ka kantun ka urang sadaya salaku umatna. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa turut tumut kana ajaran mantena. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah sakedap deui urang bade nyakseni pernikahan antaus ingkang rai Aksandi Maulana Katehani Kurniawati. Alhamdulillah mas kawin di parantos kasebat nyaeta ku perhiasan emas 11 gram. Bertindak sebagai saksi kahiji kersana ingkang raka Bapak Asep Ketua DMI Kecamatan Pandawangan, saksi kedua karena kesepuhan panginten ti Mekarwangi. Hadirin rahimakumullah, supados tanyang kolong tingkana waktos mangga sataat sandu mangsu nyajab qabul urang moskeun heula 2 kalimah syahadat sareng istighfar taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sanes kanten kalepatan urang dihapunten ku mantena wabil khusus kedua calon panganten kersana Bapak Wali oge teu aya lepatna ka urang sadaya kana sujana aksani kana ieu nikah. Mangga dicepeng nya sok sadayana sasarangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Neng sesalaman ka bapaknya sok. Mikna di sok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak abdi tikahkeun ka Sandi Maulana suka abdi kalayan ngangge mas kawin ku perhiasan emas 11 gram dibayar kontan. Pak siap insyaallah suntangan ka bapaknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sataat candu mangsung nejab kabul urang kupingkeun heula khutbah nikah anu bade dugikeun ku salah sawe sesepuh
Mangga badeku akang, mangga badeku akang, akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح ووعد عليه. فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبشر وأحسن للفرج وإن لم يستطيع فعليه بالصوم فإن له وجاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الطواقين ولا الزواقات. فقال أيضا تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah uzawijuka lama amarallahu ta'ala bihi min imsakin ma'rufin wa tasrihin bisan. Sok bapak sareng asa salaman atas latihan di acan sabaraha dinten latihan anak
7 bulan alhamdulillah. Cobinya dicobiannya panganten mengadeg-deg biasa gemper hariannya cobiannya sok engke sareng sena bapak Mas Yani sara dibayar kontan langsung cobinya dibayar kontan. Cobiana dibayar kontan. Cenah tos latihan 7 sasi ya, sopinya. Sok cobian nanya, cobian. Sok dibayar kontan. Ya, gitunya. Semangatnya suantana sing tertarik nih, siap, mangga. Siap, Pak? Siap. Pak Sakri hapunten Kang Haji, Kang mesahkeun. Pak Wali ngiringan PKB-nya supaya lancar, terpilih langsung ke Akang. Dipandu bae mangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Sandi Maulana. Bapak nikahkeun. Putri teges Bapak. Nami Neng Hani Kurniawati. Kahidep. Pikeun hidep. Di mas kawinan. Perhiasan emas 11 gram. Dibayar kontan. Tarima abi nikah Kaneng Hani Kurniawati putri Bapak Kanggo Abi kalayan di mas kawinan ku 11 gram emas dibayar kontan. Cekap, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jaliku 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nar min al-afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi auzizni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan shalihan tardu wa ilmi rahmatika fi ibadikas shalihin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama' bainakuma fil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Hani ya aa nyanggakeun mas kawin ku perhiasan emas 11 gram. Mudah-mudahan ageng manfaatna. Nampi aa neng awal ratu. Neng nampi aa jazakallahu khairan kasira. Alhamdulillahirabbil alamin. Simpen heula mas kawina bager sasalaman kacaroge suntangan. Tawiskannya akan dijanten bojo dikecupnya kening nakua. Pegang pundak nakua. Nah. Wah, sok enggal ami keberitahuan batur. Sok dikecup habis. Tos engke deui nya, ieu masih mbal wungkul unggul buku nikahna diabadikeun mangga sok.